Poznata nam je kao ministarka, ali samo na papiru, nažalost, pošto rezultate nije imala ni u jednom resoru koji je vodila. Skupštine da odloži današnju sednicu. Zašto? Mandatar za sastav vlade nije nam doneo uopšte niti imena, niti biografije kandidata za članove vlade, za sekretare pokrajinske. Ne primerimo situaciju da glasamo o nečemu o čemu nismo dobili čak ni elementarnu informaciju, a o bilo kakvom pisanom tragu kandidata, njihovih biografija, ne znam apsolutno ništa. Klamitujuću, povezana sa privrednim kriminalom, da ne govorim da je politička prošlost na bazi nacionalizma, narušavanja dobrosusedskih odnosa, dobrih međunacionalnih odnosa, to je za jednu Vojvodinu, za našu Vojvodinu neprihvatljivo. Za nas je takođe neprihvatljiva, ipak je, mislim, obim izazova pre kojim se Vojvodina nalazi u naredne 4 godine, dinamika kojom će oni pogađati Vojvodinu takva da to prosto jednostavno zahteva ličnost koja će biti u stanju da odgovori svime time što pred njom stoji. Mislim da ova reciklaža starih kadrova, znači opšte prakse, prosto jednostavno ne može da odgovori tim velikim zadacima koji se pred Vojvodinom nalazi. Naša poslanička grupa Aleksandar Vučić – Vojvodina ne sme da stane, će danas svakako podržati izbor nove pokrajinske vlade, na čijem čelu će biti Maja Gojković, i to ćemo učiniti iz nekoliko razloga. Prvi razlog jeste zato što je to što će biti vlada kontinuiteta. Kada to kaže, mislim na nastavak svih onih započetih odličnih projekata. 10 puta čekalo se 14 punih meseci. Za Savez vojvođanskih Mađara, ali za sve nacionalne zajednice je važno da je u mandatu ministarke kulture Maje Gojković, dosadašnjem predsjedniku pokrajinske vlade, gospodinu Miroviću i svim dosadašnjim članovima vlade, želim da naglasim glavno obeležje pravca nove pokrajinske vlade, na čijem ću biti čelu. Pomenut ću samo pandemiju virusa COVID-19. Naravno, u ostvarivanju ciljeva na ova 4 pravca uvijek ćemo pažljivo osluškivati obrazovanje, nauku, a nama taj okvir ćemo svi zajedno ispunjavati konkretnim projektima, merama, dijalogom i svim drugim aktivnostima u najboljem mogućem interesu svih građanki i građana. Još jednom vam zahvaljujem na poverenju i na pažnju. Posljedice katastrofalne odluke zabrane izlazočenja koji su se postavljali, ali to nije žao mi je i što će zbog posete demografskih lidera glasanje je vršeno. Nastavno dalje svakako imamo većinu za izbor iz rada. Znači za je glasilo po sistemu 73 poslanika, protiv nije niko glasilo, uzdržano nije bilo i nije glasilo osobno. Zaklinjem se da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona i statuta Autonomne pokrajine Vojvodine i da ću dužnost člana ako vam bi lakše imate predviđen skoro za potpisivanje zakletve, kolege će Građanki Autonomne pokrajine Vojvodine diskutuju o predlogu za mandatara i članova vlade, ali i daju osvrt za ono što je postignuto u prethodnih 8 godina od Srpske napredne stranke i svih koalicionih partnera koji su godinama ovdje uz nas. Hvala vam još jednom. Čestitam.
predsjednice i pokrajinske vlade, podpredsjednicima i članovima pokrajinske vlade. Mislim da je velika stvar, kako sam napominjao, civilizacijski iskorak što prvi put žena na čelu pokrajinske vlade. Pa nije što prije. Nastavak reforme kao prva saradnja koja je bila. Zasedanje Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine i želim da se zahvalim i red je svim poslanicima koji su zaista u velikoj većini glasali za mene kao mandatara, odnosno sada već predsjednika pokrajinske vlade i za članove